الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazur kaže, danas sam imao nijet da prvo nastavim da govorim u vezi nekih ashaba, pa onda da spomenem cijenjenog gospodina Mirza Anas Ahmed koji je preminuo nedavno. Kako god, mnogi ljudi su pisali mi i spomenuli puno stvari u vezi njega, tako da sam odlučio da trebam da danas govorim samo o njemu. Gospodin Mirza Anas Ahmed je bio najstariji sin Halifatul Mesih III, rahimahullah ta'ala. On je u 81. godini života preminuo nedavno u Rabbi. Inna lillahi ve inna ilaihi rađiun. Zaista smo Allahovi, njemu se vraćamo. On je bio najstariji unuk od Hazreti Musle Mauda radijallahu anhu. To mu je djed s očeve strane, a sa majkine bio je unuk od Hazreti Nawab Mubarka Begum sahiba i od Muhameda Nawab sahib. Hazur kaže, on je također moj rođak s majkine strane. Školovanje je započeo u Kadijanu, onda je završio u Rabbi. Magistrat je završio na Punjab univerzitetu. Radio je na fakultetu neko vrijeme. Onda je došao na Oxford univerzitet u Engleskoj i školovao se ovdje i završio je magistrat. 1955. godine, hvala Allahu, dao je svoj život da služi Islam Ahmedijat, a 1962. godine to je praktično počeo da radi. On je bio predan svom poslu i služio je u mnogim departmanima i to je izvršavao na najbolji način. Imao je veliko znanje o hadisima, filozofiji i engleskoj literaturi. Njegovo razumijevanje ovom je bilo vrlo duboko, posebno sa hadisima. Njegov učitelj je bio cijenjeni gospodin Kuršid Ahmed, učitelj hadisa. On je imao vrlo dobru biblioteku koja je sadržala neke vrlo rijetke knjige. Volio je da čita puno i mnogi studenti su dolazili da im da savjete iz bilo kojeg predmeta. On je to radio na vrlo dobar način i davao im je vrlo dobre informacije i savjete. Znači, on je imao toliko puno knjiga o hadisima i kupovao bi je u raznim knjižarnicama širom svijeta, knjižarama širom svijeta. Kad je dao svoj život za službu u džematu 1955. godine, Hazreti Musle Maud radijallahu anhu, drugi halifa u Ahmedijatu, ga je spomenuo i rekao je da je on podnio zahtjev od ljudi da daju svoj život u službi džemata. I on kaže, dobio sam 3 aplikacije, jedna od njih je od mog unuka Mirza Anas Ahmed, sin mog sina Mirza Nasir Ahmed. Musle Maud se je tad zamolio da uzvišeni Allah mu pomogne da ispuni svoj nijet. Kaže, moj unuk je pisao da želi da da svoj život za islam poslije završenog pravnog fakulteta, ali sad mi piše, ja dajem svoj život sad i može da me
pošalješ ili upotrebiš za bilo koju funkciju u džematu. Hvala Allahu, 56 godina je služio na raznim džematskim pozicijama. Njegova prva služba je bila u Talimul Islam koledžu kao profesor, onda 1975. prešao je na drugu poziciju. Također je bio privatni sekretar Halifatul Mesih III. I onda je bio privatni sekretar i Halifatul Mesih IV. U toku njegovog prvog putovanja u Europu. Poslije je služio kao administrator u džamiji Ahmedija, bio je Nazir Talim nekoliko godina, onda je služio u Tahrike Džedid i mnogim drugim uredima u džematu. 1997. godine prema njegovim godinama se penzionisao, ali je nastavio da služi džemat do zadnjeg dana. Imao je priliku da služi u Hudamul Ahmedija i Ansarullah. Preveo je Brahini Ahmedija i Mahmud Kiamin na engleski i trenutno je radio na 3 različite knjige u provjeravanju engleskog prevoda. Hazur kaže, kad su naše škole postale nacionalne, onda je džemat započeo naše škole pod Nazir projektom. On je bio glavni za ovaj ured. Bio je član raznih projekata kao Nur projekat. To je da knjige hadisa se štampaju sa prijevodom i komentarima. Hazur kaže, kad je migracija iz Kadijana počela, Hazreti Muslim Maud je spomenuo jedan događaj. Ovaj događaj je bio u vezi Hazreti Muslim Mauda, ali pošto spominje Anis Ahmeda Sahiba, spomenut ću ga. On piše, kad smo otišli iz Kadijana, rekao sam svojoj porodici, dobit ćete istu količinu hrane iz zajedničke kuhinje, kao i drugi ljudi, jer tad je novčana situacija bila vrlo teška. Zbog toga što je stanje bilo vrlo teško, rekao sam da svi će da dobiju po jedan hljeb po osobi i također moja porodica. Tad je moj unuk Anas došao plačući i rekao mi je da ne može da se najede od jednog hljeba. Onda Muslim Maud radijallahu anhu je rekao, njemu dajte pola mog hljeba, a ja ću da uzmem pola od tog hljeba. Taj hljeb je kao mali somunić ili male lepine. Muslim Maud je rekao, kad bude mogao da svima dam višu količinu hrane, dobit ćete je i vi, ali do tad moj unuk će da uzima pola od mog hljeba. Onda poslije kad se stanje popravilo, ovaj limit je bio uklonjen naravno. Muslim Maud kaže, ne samo da uzgoj žitarica i hrane se popravio, ali i sa drugih strana se situacija poboljšala. Njegov zet Mirza Vahid Ahmed Sahib govori, jednom sam putovao u Buhara i Samarkand. Mirzani Sahib mi je rekao, kad već putuješ tu, posjeti mezar imama Buharija i poselami ga od mene. Pomoli se za njega. Kad budeš prolazio pored mezara imama Buharija, prenesi mu moj selam i zamoli se za njega u moje ime, zato što je on osoba koja je stotinama godina poslije iz ljubavi prevelike prema časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem prikupio tolike hadise. I mi trebamo da se molimo za njega i da ga selamimo. Onda imamo doktor Nuri Ahmed Sahib piše, moje iskustvo sa njim je dugo, on je bio dugo moj pacijent, on je bio čovjek kojem bi se dao neki posao i on bi ga ispunio u najboljem
smislu i načinu, iako je bio bolestan. On je to radio na najbolji način. U bolnici bi koristio svoj kompjuter i prevodio bi. Njegovi radnici i kolege bi mu donosili detalje iz Kur'ana i pisanja obećanog Mesija alejhi salama. I on bi uvijek govorio da on ima želju šta mu god halifatul Mesih naredi, da uz Allahovu pomoć on bude u stanju da završi taj posao. On kaže njegovo pamćenje je bilo vrlo dobro. Imao je veliku ljubav prema časnom poslaniku, salallahu alejhi ve sellem. I on je na vrlo lijep način mogao da govori o hadisima i događajima koji su se desili sa obećanim Mesijom alejhi salam i u vremenima različitih halifa. Ali to je bio tako lijep način govora da oni koji su ga slušali bi to radili sa velikom pažnjom. On bi bio pun emocija sa suzama u očima dok bi govorio o ovim događajima. Bio je vrlo strpljiv i hrabar u svim situacijama. On radi svoje bolesti nije mogao čak da drži čašu čaja u svojoj ruci, niti da se samo okrene u svom krevetu. Ali njegov rad je uvijek bio završen. On je bio vrlo skromna i pobožna osoba. Njegov specijalni kvalitet je da kogod ga je sreo, dočekao ga je sa osmijehom. Dan prije došao je u Tahir Heart institut i moglo se vidjeti na njegovom licu umor i bolovi radi njegove bolesti, ali se je nasmijao i rekao je: osjećam da mi se kraj približava i da ću se uskoro vratiti mom Allahu. Ovo je rekao sa vrlo velikim zadovoljstvom na svom licu i osmijehom. Nuri sahib govori dalje, bio je pun zadovoljstva i bio je puno zahvalan na svemu. 2 puta mi je rekao kako si me pazio i gledao me kao svog pacijenta, nikad se ne mogu odužiti za to. Onda mi je dao dnevnik u kojem je halifatul Mesih III zapisao svoje snove. Također mi je dao jedan kaput od halifatul Mesih III i bio je vrlo ljubazan prema svim radnicima u bolnici koji se brinuli za njega. Nuri sahib govori da njegova biblioteka, i Hazur kaže i on je vidio njegovu biblioteku, svaki zid je bio ispunjen knjigama do plafona, raznih knjiga. Knjige su ove bile iz raznih nauka i on kaže, on mi je rekao da je pročitao sve te knjige. Gospođa Nudrat, kćerka od Mir Daud Ahmed Rahmetullah, kaže, kad sam čula da je on preminuo, sjetila sam se mnogih stvari u vezi njega i u vezi halifatul Mesih III. Kad se moja kćerka udavala da bi provjerila da li je sve u redu, ušla sam u prostoriju za vjenčanje prije vremena i vidjela sam brata Anasa da sjedi. Tu je sjedio i plakao je. Kaže, bila sam iznenađena da ga vidim tako rano tu. Kad me je pogledao, rekao mi je, tvoj mi otac puno nedostaje na ovom danu i došao sam ovdje da se molim za vas. Amir Ahmed piše, da li bila sreća ili tuga, uvijek je bio tu kao brat ili otac za svakoga, kao u svakoj porodici uvijek postoje neki porodični problemi, ali bi on oprostio i ponašao se kao da se ništa nije desilo. Ako bi osjetio da je uvrijedio nekoga,
davajući mu svoj savjet, odmah bi tražio da mu se oprosti i izvinuo bi se sljedećeg dana, iako su savjeti bili dobri i za dobrobit te osobe. Muniruddin Šems sahib, on služi kao vakilul tasnif, piše: provodio sam puno vremena sa njim. Iako je dosta stariji od mene, bio je uvijek dobar i nježan. Nikad nisam osjetio ovu razliku u vezi njegovog znanja ili što je bio stariji. Kad bi mu god zatražio pomoć u prevođenju, uvijek bi mi pomogao. I kad bi mu davao nešto da nam pomaže, on bi uvijek tražio još više posla i uvijek bi slao salame halifi. Ko bi god išao ili pisao, on bi uvijek govorio posalamite mi Hazura i pitao bi uvijek da li je halifa zadovoljan sa mojim radom. On bi se brinuo puno da slučajno halifatul Mesih nije nezadovoljan sa njim ili njegovim radom. Svaki posao bi sa zadovoljstvom završavao što prije moguće i u svojoj bolesti. Preveo je neke knjige obećanog Mesija alejhi salama, dosta dijelova iz Brahini Ahmedija je preveo na vrlo dobar način, pomagao je sa vrlo teškim riječima u prijevodu. Hazur kaže, kad bi ja poslao neke sugestije i pitao da on komentariše, davao bi odgovor sa puno poštovanja, detaljno, ali sa velikim poštovanjem prema halifi. On je bio učenjak, pun znanja i nedostajaće u džamatu. Da Allah nam podari još učenjaka poput njega u našem džamatu. Hazur kaže, jedan od kvaliteta koji su svi spomenuli jeste da bi puno poštovao i cijenio misionare i uvijek bi ih savjetovao u vezi znanja. Hafiz Muzaffar Ahmed sahib, koji je dodatni nazir Islahi Iršad Mukamin Rabba, piše, on je bio čovjek koji je imao puno kvaliteta i ljubav prema uzvišenom Allahu i poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Put znanja, ali je bio vrlo nježan i pobožan. Izvršavao je dužnosti prema Allahu i čovječanstvu na najbolji način. Brinuo se za siromašne ljude kojima je briga bila potrebna. Nikad nije vratio siromašnu osobu, pa čak ako bi morao i da posudi novac da bi im pomogao. On je bio učenjak i uvijek imao želju da poveća svoje znanje. I radio je vrlo naporno na tome. Jednom je spomenuo da sve knjige obećanog Mesija alejhi salama prvi put je pročitao poslije 10. razreda u toku školskog odmora. Hazur kaže, ovo je i meni rekao u pismu, da je pročitao po prvi put sve knjige obećanog Mesija alejhi salama kad mu je bilo oko 15 ili 16 godina. Hafiz sahib piše, volio je časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem puno i veliku pažnju je posvetio hadisima. Radi ove ljubavi on je usavršio arapski jezik i čitao je komentare u vezi hadisa na arapskom jeziku. Ali osim hadisa proučavao je mnoge druge knjige. Sahih Buhari je naučio od Kuršid sahiba i prije nego što bi odlazio na posao kad je radio na fakultetu, prvo bi zastao kod njega i učio hadise. Vidjeli bi njegov automobil ispred njegove kuće. Poslije toga je pročitao Sihaj i Sita, 6 autentičnih knjiga hadisa, mnogo knjiga i još mnogo knjiga i do zadnjeg dana je učio kao da je bio neki student.
Opet su također i ova osoba je spomenula njegovu biblioteku i kako je imao mnoge knjige i koje su bile i rijetke knjige i razne knjige o hadisima. Volio je da uči i da također prenosi svoje znanje na druge kroz razgovore i diskusije. Hazur kaže, kad sam započeo tim da prevodi Siha i Sita, prevod 6 autentičnih knjiga hadisa, to je bio novi projekat pod imenom Nur Fundacija. Cilj je bio da prevodu ovo na urdu i ištampaju. Hafiz Sahib je govorio u vezi ovoga da je Anis Sahib bio jedan od članova ovog tima. Iako imao mnogo drugih obaveza, uzeo je na sebe da prevodi najteže dijelove ovih knjiga i sa slabim zdravljem je nastavio i preveo je veliki broj hadisa i ovo će da bude pamćenje na njega. Ljubav prema hadisima se mogla da vidi kad je radio Darsil hadis u toku Ramazana, predavanja iz hadisa. Sa pažljivim izučavanjem bi davao ova predavanja u vezi hadisa i života poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Imao je posebnu emociju kad bi govorio, u njegovom glasu se moglo da osjeti ljubav. I mnogi bi uživali i u trenutku bi se vratili u vrijeme časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Imao je čast da na Dželsi Salani u Rabbi održava govore. To mu se urezalo u njegovo pamćenje. Imao je dužnost ispred džamije sigurnosti, džamije Mubarek, kad je Hazreti Mirza Tahir Ahmed Sahib izašao i kad je svima objavljeno da je on novi halifa, Mirza Anas Ahmed Sahib na tako vrućem junskom danu je pao na seždu, zahvaljujući se uzvišenom Allahu. Gospodin iz Londona piše da je Anas Sahib bio uistinu prava osoba koja je dala svoj život za vjeru. On je bio zauzet do zadnje minute i njegovi prevodi su bili odlični. Onda bi našao pravi izražaj, satima bi sjedio i tražio pravu riječ za prijevod. Bio je pun poslušnosti. Njegovo ponašanje je bilo da je potpuno bio predan islamu. Halid Sahib iz ruskog ureda u Londonu piše, kad bi god mi naumpao Anis Sahib, osjećao sam da je njegov kvalitet bio ispunjen kroz riječ časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Te riječi su da trebamo da tražimo znanje od rođenja do smrti. Mija Sahib je volio da izučava razne nauke, uvijek se je trudio da nauči nešto novo. Nikad ne bi propustio priliku da nešto nauči, ali hadisi su bili njegova omiljena tema i nauka. I također učenje stranih jezika je volio. Gostoprimstvo je bilo njegova velika osobina. Kad je jednom predsjednik džamata iz Rusije došao u Rabbu da pomogne sa ruskim prevodom časnog Kur'ana, on kaže, imao sam priliku da radim sa njim. Ovaj gost iz Rusije je boravio u kući za goste i jednog dana tražio je hranu koju on voli. Tad ta hrana nije bila dostupna ili se bila potrošila. Kad je rečeno Mija Sahibu da je gostu bila potrebna ta hrana, on je mi rekao, ovo je vrlo važan gost i treba da se pobrinemo za sve njegove potrebe. Dao je svoj novac i rekao je, ako mu išta drugo treba, obavezno da se to priušti. I poslije smo mu rekli da je sve u redu
ali je nastavio da pita često u vezi ovog gosta. Muhamed Salik Sahib, misionar iz Burme, piše jedan student iz Sri Lanke, on se zvao Munir Ahmed, tad je studirao u medresi Džamija Ahmedija Rabba, on sad radi u Sri Lanki kao misionar. U toku njegovih studija u Džamiji Rabbi razbolio se radi prevelike vrućine. On kaže da je Anas Sahib dolazio i pitao u vezi njega, kao da je to neko bližnji njegov. U to vrijeme on je služio kao administrator medrese. Misionar iz Amerike Shamshad Sahib piše, imao je veliku žar za tablikom, širenjem vjere i govorio je misionarima da uče što više mogu i on je uvijek imao knjige u svom uredu, naslagane na njegov stol. Često je čitao Sahih Buhari i poslije bi razgovarao o ovome sa misionarima. Misionar iz Gane piše, imao sam priliku da radim u departmanu za štampu 12 godina kao urednik za Tahrike Jadid magazin na engleskom jeziku. Naučio sam mnogo stvari od njega. Imao je ljubav prema obećanom Mesiji alejhi salamu i prema hilafetu i poslušnost veliku prema hilafetu. Njegovo srce je bilo puno ljubavi. Oči su mu često se punile suzama kad bi spomenuo ime obećanog Mesije. I u toku prevođenja nekih knjiga bi me pitao da sjedim sa njim. Mnogo puta bi me pozvao da idem kod njegove kuće. On nije znao za odmor ili vikend, on je radio do kasno u noć. Bio je vrlo pažljiv u vezi mojih potreba, bio je puno gostoprimljiv. On je postavio mene da vodim podne namaz i svi radnici iz ureda su klanjali zajedno sa nama. Kad bi ga vidio da klanja sunete, ne bi žurio i klanjao bi ih dugo vremena sa punom pažnjom. On je bio pažljiv prema svim radnicima. Jednom sam došao bolestan da radim i on me je poslao kući i dao mi je 6 dana da se oporavim. A on bi uvijek dolazio bolestan ili ako bi bio kod kuće bolestan i dalje bi nastavio svoj rad. Ayaz Mahmud Khan Sahib, misionar iz Londona koji služi u Vakalat i Tasnif, kaže, naučio sam toliko puno u vezi posla od njega. On je prevodio knjige obećanog Mesija alejhi salama i govorio bi nam o teškim dijelovima i prijevodima detaljno. I često bi nas savjetovao dok prevodimo, nemojte samo koristiti najobičniji i bukvalni riječnik. Rekao je da trebamo da nađemo sličnu riječ onoj koja je korištena u originalnom tekstu, tako da ne smanjimo status obećanog Mesija alejhi salama. Onda moramo da se trudimo da nađemo pravilnu riječ i da prenosimo ispravno značenje njegovih riječi. Volio je da prevodi i to bi radio i kad bi bio bolestan. Često je govorio, zbog moje bolesti moja brzina rada je vrlo spora. I rekao je nekad ne može da radi više od 6-7 sati, ali je to redovno radio. Ayaz Sahib govori, vidio sam nekada je radio po 12, 13, nekad čak i 15 sati kad smo bili u Rabbi. On nam je predavao neke časove i govorio bi, izučavajte što više možete, ne samo religijske knjige, učite i filozofiju, literaturu, novele, tako ćete povećati svoje znanje i svoj govor. I da je to vrlo, vrlo važno za ljude koji rade prijevod. Jednom sam ga upitao kako da prevedem jednu riječ, on se malo zamislio i onda mi je dao nekolike
različite riječi koje bi mogao da koristim. Tad sam mu ja rekao, Zaferullah Han sahib je preveo ovu riječ drugačije. On je bio vrlo sretan i rekao je da on je bio u pravu i to je tačan prijevod. Sa velikim poštovanjem je govorio prema Zaferullah Han i rekao je da je njegov rječnik vrlo odličan. Ayaz govori da Anas Ahmed sahib se nikad nije hvalio ispred halife sa svojim znanjem. Iako bi mu bilo rečeno da je Hazur rekao nešto drugačije nego što je on rekao, on bi odmah rekao da Hazur je u pravu i uvijek bi nas savjetovao da halifino mišljenje je uvijek u pravu i tačno i da ga mi trebamo da slijedimo. Šejk Nasir sahib koji radi u ruskom uredu kaže, radio sam 16 godina sa Anis sahibom i naučio sam mnogo toga od njega. Bio je vrlo dobar prijatelj. I nikad nije učinio da se osjeća manje od njega. Bilo radi čega, da li to bilo zato što je on stariji ili zato što on ima više znanja, on bi mi govorio da se osjećam kao da je on njegov roditelj. Bio je dobar sa svim radnicima. Ako bi dobio neki komentar radi moje greške, on bi mi se obraćao vrlo fino prema meni. Ali sljedeći dan bi došao i pitao me da li sam ja u redu. Ja sam mu odgovorio, Mija sahib, nisi ništa ni uradio da se ja osjećam loše. Kad je bio ljut, ne bi govorio. I mi smo znali da nije sretan. Ali čim bi mu telefon zazvonio, on bi odmah to ostavio po strani i izbacio bi iz svog srca i prešao bi na sljedeću stvar. Dao bilo koji zadatak, odmah bi sazvao sastanak i tražio bi savjet od svojih kolega da isplaniraju kako bi to završili što prije i na najbolji način. Iako je često bio kod kuće i bio je bolestan, trudio se uvijek da završi svoj posao što prije. I nekad radi bolesti, kad nije dolazio u ured, on bi pozvao radnike iz ureda u njegovu kuću i tu bi nastavio da radi. Za njega nije postojao praznik ili odmor. I dok bi bio bolestan u krevetu, on bi nastavio sa poslom. Nekad bi dolazio na biciklu sa mnom na posao. Amir Majid sahib govori, imao sam priliku da služim sa Anas sahibom. On je bio kompletno poslušan, u potpunosti je bio poslušan hilafetu. Kad bi pisao pismo Hazuru ili ako bi trebao da nešto faksira, on bi bio pun emocija. I kad bi imao neku obavezu, a razbolio bi se, bio je vrlo zabrinut. Zato što nije mogao to odmah da uradi. Ova osoba piše, imao sam kamenac i morao sam da se operišem. Moj otac mi je rekao da Mija sahib je hodao ispred vrata u toku operacije i molio se cijelo vrijeme za mene. Još jedan radnik iz ureda za štampu kaže, od 95. godine sam imao priliku da radim sa njim. Bio je vrlo pažljiv prema radnicima i kolegama. Poštovao je svi u nas i kad bi pozvao nekoga da razgovara, rekao bi mu prvo da sjedne prije nego što bi on počeo da priča i daje instrukcije šta treba da se radi. Ako bi ikad pokazao nezadovoljstvo prema radnicima, odmah bi se izvinuo i nastavio bi bez ikakvih tenzija. Ovaj čovjek govori, jednom me je upitao nešto, ja sam
Ja sam ga odbio, nisam to uradio. On mi je na najljepši način rekao da ne bi trebao da odgovaram na taj način. To je bila moja greška i bilo je do mene. Ovaj isti čovjek kaže, mene je koljeno bolilo i često sam kasnio na posao, nisam mogao da stignem na vrijeme. I tako da bi bio zabilježen da sam kasnio i ako zakasnimo nekoliko dana, to se je brojalo kao da nismo radili jedan dan. Mija Sahib je nazvao ured, glavni ured, i objasnio da radi mog kroničnog bola u koljenima ne bi trebali da me zabilježavaju da kasnim. On se je brinuo za siromašne i za studente koji nisu bili u mogućnosti. On bi im kupovao knjige i uniforme. I također oni koji su tražili posao, on bi rado pisao preporuke za njih. Jedan čovjek iz Gane, iz Hanullah Sahib, piše, 9 godina sam radio pod njegovim pokroviteljstvom. On je bio predan hilafetu. Jednom me je pitao da sjednem s njim i rekao je da piše neko hitno pismo Halifetul Mesih V. I kad je napisao Hazreti Halifetul Mesih V. Ajahudallah, zastao je i gledao je u te riječi koje je napisao. I onda mi je rekao nešto u vezi hilafeta na vrlo emocionalan način. On nikad ne bi dozvolio da radnik stoji ispred njega. Uvijek bi ih pitao da sjednu. U toku svoje bolesti je bio sretan. I ako bi slučajno korektovao nekoga, sutra dan bi se odmah izvinuo i proveo bi 2 dana da bude siguran da je ta osoba raspoložena i da se ne osjeća potištenim. On ne bi nikad rekao nešto ružno nikome. Već bi nekad malo povisio ton, ali nikad ružno ni u tom tonu se ništa nije izgovorio, ali se on toliko poslije izvinjavao i pokušavao da učini tu osobu sretnom. I ako bi vidio da neko govori visočijim tonom, odmah bih rekao da to nije u redu. Jedan od njegovih studenata piše, imali smo priliku da učimo hadise od njega. On je imao puno dužnosti i bio je bolestan često, ali bi nam govorio da svaki dan moramo da imamo čas u vezi hadisa. Jednom kad nije došao u ured, on je poslao poruku nama da mi dođemo kod njega kući i da nastavimo sa časom hadisa. Jedan od radnika piše, ja sam samo imao priliku da radim sa njim nekoliko mjeseci, jer sam tek počeo da radim u ovom uredu i ovi mjeseci su bili ispunjeni samo sa lijepim sjećanjem. Svakog trenutka i uvijek je pazio na mene. On je stariji više od 55 godina od mene, ali ta razlika nije bila osjećena, nije osjetio nikakvu razliku u ophođenju prema njemu i često bi se šalio sa njim. Muhamed Kasif, student iz Džamija Ahmedija Rabba, piše, radio sam svoje završno djelo u školi, išao sam mnogo puta u vezi ovoga da mi pomogne. Moja tema je bila u vezi privatnog sekretara halife. On mi je dao mnogo vremena i pomogao mi je. To je sve radio sa puno ljubavi i dao mi je intervju. U tom intervju je bio vrlo emocionalan i rekao je, sve što imam je blagoslov uzvišenog Allaha kroz hilafet.
prije smrti bio je u Tahir Heart bolnici i otišao sam kod njega. Iako imao veliki bol, imao je kisik masku na svom licu, ja sam se predstavio, on je sklonio masku i razgovarao je sa mnom. Rekao sam mu, Mija sahib, neka te Allah blagoslovi. On je rekao, ako uzvišeni Allah uzme neku osobu sebi, i to je blagoslov Allaha. Ja sam bio iznenađen da je on totalno bio zadovoljan sa Allahom i nije se bojao smrti. Hazur kaže, sve ovo što je spomenuto nije neka uvećana verzija. On je bio poslušniji i povezaniji sa hilafetom i trenutnim halifom. Njegovo stanje i poslušnost je veća od ovoga što je spomenuto. U svakom slučaju, sva njegova djela su pokazivala blizinu sa hilafetom. Hazur kaže, kad mu je halifatul Mesih IV, kad je njega postavio za nazire Allah u Pakistanu, u to vrijeme je pokazao totalnu poslušnost i tom halifi i sve je izvršavao sa velikom pažnjom. Ja sam bio mlađi od njega 13-14 godina, ali on potpuno bio poslušan meni i pokazao je totalnu poslušnost hilafetu. Da Allah ima milost na njega i da mu Allah da mjesto među njegovim voljenim na ahiretu i da omogući njegove potomke da budu povezani sa hilafetom. Mirza Gulam Ahmed sahib kad je preminuo, on je sanjao san koji sam spomenuo na svojoj hudbi. Kad je Mija sahib preminuo, sanjao sam san da je Mija Kuršid i Mija Ahmed su se vratili Allahu i da su preminuli, da su bili u društvu poslanika sallallahu alejhi ve sellem i obećanog Mesija alejhi selama. On kaže, tad sam poželio, o Allahu, molim te da i moj sastanak bude na isti način sa njima. Onda sam se molio, o Allahu, molim te, primi mene ovako, i Allah mi je odgovorio, pođi naprijed. Allah mu je dao radosne vijesti o oprostu, da uzvišeni Allah uzdigne njegov status i da njegovi potomci budu predani vjeri. Amin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.